Hvala vam, gospođo Slavice Đukić Dejanović. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, evo šta je sindrom člana Demokratske stranke. On osporava nečiji izbor, čovek kao da je despot, kao da je došao iz Egipta, verovatno zamišlja da je faraon, možda mu podignemo i piramidu, i on sad sam ustaje i osporava nečije imenovanje i kaže, traži informaciju. Pa ovo je veoma ozbiljno i veoma pokvareno s njegove strane. On traži informaciju u narednim satima, a nama po pitanju Kosova i Metohije neće Vlada da odgovori 7 meseci. Neće da odgovori na interpelaciju. Neće da odgovori na poslaničko pitanje o Haškom tribunalu Vlada Republike Srbije 3 meseca. A on traži informaciju u narednim satima. Pa pitaj svog prijatelja Vukadinovića koji se druži sa Tomislavom Nikolićem, ako te to interesuje. Verovatno si ga pitao prethodno, pošto vi ste svi povezani sa BIA-om. Kolega Aleksiću, mogu da razumem što neka imena i prezimena pominjete, verovatno bliskost je razlog, ali nemojte se na taj način obraćati poslanicima, molim vas. Pa bliskost kao... Molim vas, nemojte me dovoditi u situaciju da reagujem kako inače zaista ne volim. Znate kakva je to bliskost? Nemojte se obraćati, vratite se na temu i nemojte se obraćati kolegi poslaniku. Dobro, nema nikakvih problema. Dakle, evo, ja nastavljam dalje. Dakle, bliskost kao pravnik koji juri kriminalca. Što se tiče tužilaštva i što se tiče Šarića i hapšenja Mladića, Karadžića i drugih. Šarića ste pustili. Šariću je dojavljena informacija i jedan od najvećih narkodilera na Balkanu je pobegao. A i dalje, kvoter heroina i kokaina je najjeftiniji u Srbiji. Pola kvotera, 400 dinara, deca u Beogradu mogu da se drogiraju zahvaljujući vlasti Demokratske stranke. Mogu da kupuju drogu na ulicu. Kokain i heroin. Ništa vi niste suzbili, vi ste pustili Šarića da pobegne. A jeste izručili Radovana Karadžića i Ratka Mladića i druge srpske heroje. I borite se protiv Vojislava Šešelja i radite na tome da on bude ubijen u Haškom tribunalu. A da tih ljudi nije bilo, ne bi imao Boris Tadić gde da primi odlikovanje Republike Srpske, koje mu je uručio Dodik, jer ne bi bilo Republike Srpske. Da nije bilo Šešelja, da nije bilo Mladića, da nije bilo Karadžića i drugih srpskih junaka, ne bi bilo Republike Srpske. I tad se ginulo za otadžbinu, kao što se ginulo u Drugom svetskom ratu, kao što se ginulo u Prvom svetskom ratu, kao što se ginulo u Balkanskim ratovima, u srpsko-turskim ratovima, u bunama, u ustancima. To je istorija Srbije. Naši najslavniji preci su se borili za otadžbinu. I muškarci i žene. I muškarci i žene. I Milunka Savić je išla tamo gde nisu neki muškarci smeli da idu. I nije se bojala da baci bombu i da puca na neprijatelj. Pa su lihvari i tajkuni koji su kasnije dolazili nju bacili da čisti klozete posle Prvog svetskog rata. Pa su ti lihvari i tajkuni na koje vi podsećate ubili i Arčibalda Rajsa, koji je umro posle rasprave sa jednim takvim liferantom. Kada je u pitanju vaš predlog, on je veoma interesantan, ali tu naravno moramo da kažemo par reči o samom zakonu o javnom tužilaštvu. A evo zbog čega. U Zakonu o javnom tužilaštvu u članu 2 stoji da je javno tužilaštvo samostalni državni organ koji goni učinioce krivičnih dela i drugih kažnjivih dela i preduzima mere za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. E sad, postavlja se pitanje da li će ljudi koje ste vi predložili, da li će imati priliku da budu u okviru jednog državnog organa koji je samostalan ili će biti u državnom organu koji zavisi od volje nekih drugih ljudi, koji zavisi od volje partija i funkcionera koji su na vlasti. Mi imamo mnogo razloga da sumnjamo da tužilaštvo kontrolišu predstavnici Demokratske stranke i režim Borisa Tadića, kao i celokupno pravosuđe. Ali, da su oni samo produžena ruka ljudi koji su okupirali Srbiju 5. oktobra, to jest britanske i američke obaveštene službe. Evo o čemu se radi.
mi smo postavili pitanje više puta javnom tužilaštvu zbog čega nije pokrenulo krivični postupak protiv Borisa Tadića, Borka Stefanovića, Bogdanovića i drugih lica koji su izvršili krivično delo iz Krivičnog zakonika Republike Srbije, ugrožavanje teritorijalne celine, član 307, gde su kažnjive i pripremne radnje koje su obrazložene u članu 320. Mi smo dobili odgovor u 3 rečenice kojim se ne daje odgovor na naše pitanje, poslaničko pitanje, već se daje odgovor da je krivična prijava Srba sa Kosova i Metohije odbijena. To je odgovor od 12.1.2012. Republičko javno tužilaštvo Gordana Janićijević. Samo, dakle, 2-3 rečenice bez ikakvog obrazloženja kako je to moguće. Kako je to moguće kada jasno stoji u udžbeniku međunarodnog javnog prava šta je faktičko priznanje neke teritorije ili države, a šta je de jure. Do detalja stoji. Tamo stoji primer Sovjetskog saveza koji je priznat od strane nekih zapadnih zemalja zaključivanjem ekonomskih sporazuma sa njim od 1921. pa nadalje. A šta je uradio režim Borisa Tadića i Borko Stefanović? CEFTA sporazum koji je 2006. godine zaključen sa Kosovo-UMNIK, sada je zaključen sa predstavnicima, to je promenjen sa predstavnicima Tačijeve terorističke vlasti bez UMNIK-a. Izbacili ste UMNIK iz tih razgovora. Izbacili ste Ujedinjene nacije, to jest ne vi, nego režim Borisa Tadića. I prihvatio je promenu tog ekonomskog sporazuma. Priznao je njih kao stranu u pregovorima. U sporazumu od 2. jula takođe ga je zaključio Borko Stefanović. Navodi se na nekoliko mesta reč granica između Prištine i Beograda. Kakva granica? Gde je tu granica po Ustavu? Kako Republičko javno tužilaštvo to ne vidi? Gde je granica u rezoluciji 1244? Nema granice. Kaže, strane potpisnice. Vi ovde priznajete i centralnu vlast njihovu, to jest režim Borisa Tadića. I pominje se prelaz preko teritorije druge strane. Sva 3 elementa državnosti, države vi ste priznali. Centralna vlast, stanovništvo, teritorija. U tom sporazumu koji je zaključio Borko Stefanović. I to piše u udžbeniku iz međunarodnog javnog prava. I šta Zagorki Dolovac nije jasno? Ako je završila pravni fakultet, a jeste, onda zna da je to faktičko priznanje Kosova i Metohije. Druga stvar je da li ona sme da pokrene krivični postupak zbog političkog pritiska. I to je najveći problem. Da li će ovi mladi ljudi koji dolaze u tužilaštvo, da li će biti samostalni, da li će biti bez uticaja partija, koliko god oni bili uspešni, kvalitetni, možda imaju najbolje ocene na svetu, možda su najbolji studenti, ali njih će ljudi kao što su Borko Ristić, Borko Stefanović i Boško Ristić, ko sve, koji su takvi kakvi jesu, telefonskim pozivom da usmeravaju vamo ili tamo. To je suštinski problem. To je pitanje na koje mi ne dobijamo odgovor. A šta dalje imamo? Šta je Dick Marty napisao za Republičko javno tužilaštvo i za vlast Borisa Tadića? Dick Marty je napisao da su vlasti Republike Srbije po pitanju žute kuće trgovine ljudskim organima, nema monstruoznijeg zločina od toga, reagovale sa zakašnjenjem. Srpske vlasti su reagovale sa priličnim zakašnjenjem, ali do sada nisu postigle značajne rezultate. To znači da je režim Borisa Tadića po savetu svojih mentora iz Vašingtona i Brisela prikrivao činjenice o trgovini ljudskim organima, koji su počeli. Trgovina ljudskim organima nije počela samo na Kosovu i Metohiji. U okupiranoj Republici Srpskoj Krajini i u Bosni i Hercegovini gde su oduzimani organi zarobljenim Srbima. Ti organi su odvoženi na zapad i u petrolejske monarhije. Samo se vratite temi, molim vas. Hoću, ali to je sve pitanje javnog tužilaštva. Dakle, od jednog tela... Mi između ostalog imamo za kandidata sina vašeg partijskog kolege.
I mislim da treba da se vratite na temu, ako ni zbog čega, zbog poštovanja prema tim mladim ljudima o kojima očigledno dobro mislite. Odlično, pošto ste to pomenuli, samo još da završim ovo, kad je u pitanju trgovina ljudskim organima, od jednog tela ti monstrumi, među kojima i Hašim Tači, kako kaže Dik Marti, i šiptarski teroristi sa kojima pregovara Boris Tadić, Borko Stefanović i Demokratska stranka, od jednog tela su dobijali više od 2 miliona evra, kada ga raskomadaju i prodaju, gde ga već prodaju. Sad, posle ću ja se vratim na ovo što ste rekli, gospođo predsednice. Imam još jedan detalj za Republičko javno tužilaštvo. Na vašem... Izvinite, vi treba da se vratite odmah na dnevni red, a ne posle. Evo, ovo je pitanje Republičkog javnog tužilaštva. Dakle, kada vidimo princip po kome radi Republičko javno tužilaštvo, to se vidi takođe na vašem zvaničnom sajtu. Vi na istaknutom mestu, na tom web sajtu, imate posetu tužioca Sjedinjenim Američkim Državama i govorite o saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, između ostalog u rasvetljavanju ratnih zločina. Kojih ratnih zločina? Pa najveće ratne zločine su ovde počinili Amerikanci. Zločin protiv mira, istrebljenje srpskog naroda, zločin protiv čovečnosti, trgovina ljudskim organima, rasturanje narkotika iz okupiranog Avganistana, oni rasturaju preko šiptarskih terorista u celu Evropu. I vi to odlično znate. Pa što te ratne zločine ne istražujete? Što Zagorka Dolovac, kad se srela sa glavnim tužiocem Sjedinjenih Američkih Država, nije pokrenula to pitanje? Kad će ti ratni zločinci da odgovaraju? Madeleine Albright, Bill Clinton, Wesley Clark i drugi zločinci. Ovo je u pitanju su sad Sjedinjene Američke Države. Ne, vi to ne smete da pomenete. Vi to ne smete da pomenete, a hvalite se dobrom saradnjom sa Sjedinjenim Američkim Državama. Kakve su te Sjedinjene Američke Države? Pa evo, krajem ove godine usvojili su zakon kojim se dozvoljava neograničeni pritvor državljana Sjedinjenih Američkih Država. Obama je potpisao taj zakon i on je prošao. Znači, od 2012. Amerikanci, američke vlasti će moći u neograničenom pritvoru da drže ne samo strance, već i svoje državljane, plus beskonačno. Pa šta, oko čega vi sarađujete s njima? Pravite konclogore, šta radite? I u izveštaju Ruskog ministarstva inostranih poslova navode se detalji o kršenjima ljudskih prava u Sjedinjenim Američkim Državama za 2011. godinu. Između ostalo kaže se da je jedan od savjetnika predsjedničkog kandidata Romney, stručnjak za mučenje, da je preporučivao metode mučenja u Guantanamu, izvesan Steven Bradbury. Sjedinjene Američke Države su jedna teritorija... Gospodine Aleksiću, ja ću vas zaista zamoliti da se vratite na temu, inače nećete moći da govorite dalje. Dobro, evo, nije problem, ja samo govorim šta radi... Znači, molim vas, o dnevnom redu i po dnevnom redu. Evo, pa o dnevnom redu je zato što očigledno ti mladi ljudi nisu svesni u kakvo Republičko javno tužilaštvo idu. Znači, to je najveći problem. Vi ste ih predložili, a da li ste im rekli gde oni idu? Ta vaša saradnja sa Sjedinjenim Državama, najveća zatvorska populacija u svetu nalazi se u Americi. 2 miliona i 300 hiljada ljudi u zatvoru. Od toga 140 hiljada izdržava doživotni zatvor prema podacima Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Oko 20 hiljada ljudi konstantno se nalazi u samicama. Metode nasilja, zastrašivanja, terorisanja stanovništva, preko 110 hiljada zabeleženih slučajeva. Gospodine Aleksiću, hoćete govoriti o dnevnom redu ili da preduzme mere druge vrste? Evo, ja se zaista nadam da govorim o dnevnom redu, zato što, pazite, to što su oni izabrali da stave na svoju internet stranicu i čime se hvale, u stvari je jedan mrak da ne postoji veći trenutno u svetu. U Americi je, prema podacima Ruskog ministarstva, 200.000 dece izolovano i nasilno oduzeto od roditelja i poslato u hraniteljske porodice. Da ne govorimo o rasnoj diskriminaciji i o svemu ostalom. Što se tiče kandidata koga ste pomenuli, gospođo predsednice, pa upravo u tome i jeste problem, što je moj prethodnik njega pokušao da diskvalifikuje zbog onoga šta je njegov otac. Samo zbog toga, i to veoma podmuklo, iako zna da ti ljudi nemaju baš nikakve veze sa bilo kakvom strankom
iako zna za njega da radi kao profesionalac i da je jedan od najboljih stručnjaka i tužilaca koje Srbija ima. Ali zbog toga što njegov otac nije član Demokratske stranke, zbog toga što nije u klanu Demokratske stranke, sad se traže podaci o njemu. Sad on treba da strada zbog toga što je njegov otac koji obavlja časnu funkciju, obavlja je odlično, obavlja je dobro. To je diskriminacija, to ste vi, ljudi, kod vas nema demokratije. Za vas Ustav ništa ne znači, za vas zakon ništa ne znači, za vas znači kao u komunističkoj partiji, što je bilo nekad. Kao što je radio, pazite, Pol Pot je završio na Sorboni. On je tamo studirao i bio je veoma uspešan. Tamo su ga naučili kako se ubija, i to masovno izgleda. Dakle, to su neke priče. Vi diskriminišete ljude na osnovu političkog opredeljenja njihovih roditelja. Pa gde to ima? Tako i ti to radi. Gde to? Ja to stvarno, šta je to neka kolektivna odgovornost? I zato ste vi čedo Haškog tribunala. Zato ste vi čedo Haškog tribunala koji po podacima Florence Artman, to ne kažemo mi radikali, to govori Florence Artman koja je visoki funkcioner tužilaštva bila, da Haški tribunal kontrolišu britanska i američka obaveštena služba i navodi do detalja koji tužioci rade za koju službu. Jeffrey Nice za Mi-6 engleski, tužilac u postupku protiv Slobodana Miloševića. Bill Stubner za vojnu obaveštenu službu Sjedinjenih Američkih Država. Glavni savjetnik glavnog tužioca Haškog tribunala. Serge Bramertz koji ima 48.000 evra mesečnu platu. I onda se pita neko zbog čega postupci tamo traju toliko koliko traju. Pa zato što su oni milioneri, ljudi. Na nesreći srpskog naroda oni su milioneri postali. A vi ste im dali hranu. Kad je Rusija 2008. tražila zatvaranje Haškog tribunala, vi ste brže, bolje kao agentura Sjedinjenih Država izručili Radovana Karadžića. Izručili ste Radovana Karadžića i Haškom Minotauru ste dali novu žrtvu i dali ste mu izgovor da produži svoj rad, gde optužuje Srbe za sve i svašta. Oni su dokaze o navodnom genocidu u Srebrenici uništili DNK materijal. Znate li zašto? Zato što su od jednog istog tela uzimali više uzoraka i računali kao različita tela. A uništili su i dokaze o trgovini ljudskim organima srpskog naroda, jer njih to ne zanima. Florence Artman navodi reči Jamie Shea, gde on kaže tribunal i NATO, mi smo jedno. I siguran sam da glavni tužilac tada, Louis Arbour, neće optuživati nikog osim jugoslovenskih državljana, što je suprotno statutu Haškog tribunala. Eto zašto oni nisu optuživali ratne zločince američke, koji su ubijali decu na Kosovu i Metohiji, decu u Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj Krajini, nemačke, francuske, engleske i tako dalje, takođe. Eto zbog čega. I isto to rade u Međunarodnom krivičnom sudu, gde im je sada saradnik Bruno Catala, koji obećava kao sekretar Međunarodnog krivičnog suda, obećava predstavnicima američke ambasade da neće optuživati Britanci i Amerikance. Reagujući na izjavu glavnog tužioca Argentinca Ocampoa, koji je izjavio da razmatra mogućnost da istraži dela britanskih vojnika u Iraku. Tako oni rade. To nema veze sa pravdom, to nema veze sa istinom. A vi pristajući na to breme prebacujete na buduće generacije u Srbiji. Vi negirate zločine koji su počinjeni nad srpskim narodom i ovde, kad Srbin pogine, kao da se ništa nije desilo. Kao da se ništa nije desilo. Srbi nemaju prava čak ni u samoj Srbiji. Oni su obespravljeni. Građani su drugog reda. Zato je naš sveti zadatak građana Srbije da oslobodimo ovu zemlju od stranog uticaja. A svima koji služe tim strancima, sve koji služe tim strancima, treba da bude sramota i treba da ih bude stid. Ali vremenom, vreme tih ljudi će isteći. Kao što ističe vreme Americi, naša borba nije bila uzaludna. Amerikanci su imali unipolarni svet, posle srpskog otpora pojavljuje se multipolarni svet. 10 godina nije malo. Istorijsko vreme teče sve brže i brže. Sve brže i brže. 10 godina je ogromna vremenska instanca. I ono što ste vi govorili, da naša vojska na Kosovu može da se vrati da čisti mine. U rezoluciji 1244 stoji da može da se vrati
da se vraća na ključne granične prelaze, ali ne misli se na administrativni prelaz između autonomne pokrajine i ostatka Srbije, već se misli na granicu prema Albaniji i na druge granice, a vi uspostavljate granice u okviru srpske teritorije. Odričete se srpskih resursa na Kosovu i Metohiji. Preko 1000 milijardi evra vredi rudno blago Kosova i Metohije, ne računajući zdravu pijaću vodu koja će biti strateški resurs prvog reda u 21. veku. Vi se toga odričete, jer najveće zalihe, jedna od najvećih zaliha zdrave pijaće vode u Evropi nalaze se na Kosovu i Metohiji i na Plitvičkim jezerima takođe, odakle su Srbi proterani. Pa razmislite zašto dolaze strane kompanije i otimaju srpsku imovinu, zašto Britanci otimaju Trepču. Od olovnog koncentrata koji se odvozi malo s Kosova i Metohije, 1 tona olovnog koncentrata košta 4000 evra. Mi kad smo bili na Kosovu, gospodin Krasić, Škrbić i drugi poslanici Srpske radikalne stranke i ja, videli smo 20 kamiona po 25 tona. Jedan konvoj prolazi kroz Kosovsku Mitrovicu, odvozi se olovni koncentrat. Konvoj vredan više od 2 miliona evra. Krade se iz srpskog budžeta, zahvaljujući sporazumu Tadića i Tačija. I od Srba se krade. I odvozi se u Crnu Goru da bi se prodavao dalje na zapad. A vi pričate, Šutanovac izađe i kaže Beograd plaća Srbe na Kosovu i Metohiji, pa kako ga nije sramota? Hvala vam. Najpre,